Mu izina ry'Imana ishobora byose, Imana nyirikuzo, Imana nyiribihe, ni ukurwana kugeza dutsinze umwanzi, ni ukurwana mpaka duhoye abana ba Irani. Uyu munsi ni uwa 7 w'intambara kandi turakomeye kandi turakomeje. Iyi ntambara tuzayitsinda, umwanzi tuzamukubita. Ibi ni ibyo Irani ikomeje gutangaza nyuma y'iyi ntambara yose imazemo iminsi 7, ikomeje gushyiraho ingamba zikomeye zo kurwanya umwanzi. Ariko ibyo si byo turi buvugeho cyane. Tugiye kwinjira mu kiganiro nyamukuru. Nk'uko dukomeje kubivuga mu biganiro byacu bitandukanye, intambara ibica bigacika ndetse akaba ari wo mutwe uvugwa mu binyamakuru bitandukanye, ni intambara ya Irani. Kugeza uno munota rero iyi ntambara ya Irani irimo kuraswaho na Amerika, na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel, yahinduye umuvuno. Ubu noneho leta ya Trump igiye gushyigikira abakurude, ubwoko bw'abakurude. Ubu ni ubwoko bukomeye butuye muri kiriya gice cya Aziya y'Uburengerazuba ndetse mu bihugu nka za Turukiya, Iraq ndetse na Irani nyine irimo kuvugwamo intambara. Aba bantu ubu bwoko bukaba busaga miliyoni 40 bazengurutse ibi bihugu nyine nk'uko tumaze kubivuga, mu misozi itandukanye miremire y'ibyo bihugu, aho abenshi batuye muri Irani cyane cyane ndetse mu gice cy'uburengerazuba bwa Irani. Ikiganiro cy'abakurude ubwacyo tuzakigarukaho by'umwihariko. Icyo twibandaho ni ikirebana n'intambara muri uyu mwanya. Nk'uko intambara rero zirwanwa hirya no hino ku isi, zirwanwa mu buryo butatu. Abazi by'igisirikare ndetse munabiturusha muzi ko hari uburyo bw'ikirere, abasirikare barwanira mu kirere, abasirikare barwanira mu mazi ndetse no ku butaka. Aha rero ibi byose barabikoresheje, barimo barabikoresha cyane cyane mu kirere, mu mazi gakeya, ariko hakaba bifuzwa n'ibitero byakorerwa ku butaka, kuko niyo bakora ibishoboka byose bakarasa bakarimbura bakoresheje indege, ariko hakenewe abarwana ku butaka, kuko no kugira ngo utsinde igihugu bisaba gufata ubutaka, kuko indege niyo zarasa bikagenda gute, ariko baba bakeneye n'abasirikare bagenda ku butaka bagafata ibice ndetse bakaganira n'abaturage nk'uko bifuza ko bazashyiraho ubutegetsi buhindura ubwariho bitirira ubw'ibyihebe. Birasaba n'ubundi ko bazakoresha ubutaka. Nk'uko rero natangiye mbivuga haruguru, hari ubwoko bwitwa abakurude ndetse bufite inyota yo gusenya zimwe muri za leta z'ibi bihugu batuyemo, bagafata ubutegetsi ndetse bagasubirana ijambo, bakabona igihugu cyabo, kuko babuze igihugu mu myaka myinshi itambutse. Bari mu kwaha rero kwa biriya bihugu mu myaka itambutse, bari mu kwaha kwa biriya bihugu ndetse na Irani by'umwihariko, bakaba babona ko iyi ntambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kuri Irani bayitwaza bagafata Irani ikaba igihugu cyabo bwite. Cyane cyane ko nubwo batuye muri ibyo bihugu ariko babaho mu buryo bwa kinyeshyamba. Amerika rero imaze kumva iryo jambo no kugendera ku nyota y'aba bakurude, Trump arashaka kubifashisha ku ntambara yo mu butaka, yo ku butaka, cyane cyane ko abanyamerika muri rusange, abagize za kongere, za sena, inteko, badashaka ko abana b'abanyamerika bari mu gisirikare bajya kugwa muri iyi ntambara itarabona ubusobanuro bufatika bw'icyayiteje. Trump rero yamaze gutangaza, nyine amaze kumva iyo nyota bafite, yamaze gutangaza ko agiye kubaha ibisabwa byose ariko mu ijambo ryo yivugiye, kugira ngo bamufashe mu mwanya wo koherezayo izo ngabo zaba ziturutse mu gihugu cya Amerika. Nubwo bazaba bafite ababafasha, nubwo hatajyaho ingabo nyirizina mu buryo bw'imibare,
ariko haba hari abatekinisiye n'abandi mu by'urugamba n'abandi babafasha mu by'ibikoresho, ariko bitiswe ko abanyamerika bose bohereza amaturupe, amadiviziyo y'intambara muri urwo rugamba ku butaka bwa Iran. Mbibutse ko aba bakurude tuvuga ni ubwoko butuye hariya ariko bukomeye, bafite ubuyobozi hagati muri bo ndetse n'imitwe y'igisirikare ikomeye cyane kandi itojwe mu buryo bugezweho. Nyuma rero y'iyo nyota bafite, na Trump amaze kumva iyo nama akayishyigikira, nubwo amakuru nyine avuga ko nta guhura bidasanzwe, ariko amakuru yandi akemeza ko za CIA, ubutasi bwo hanze bwa Amerika, na Mossad, ubutasi bwo hanze bwa Israel, hari uburyo barimo kubafasha, bari gufasha abo bakiride nyine kugira ngo binjire ku ntambara yo mu butaka. Iran rero igita mu matwi icyumva ayo makuru, yahise ibarasa bikomeye, misile zayo zikomeye murazizi, na drone izikomeje kurasa mu bihugu bituranye birimo ibikorwa bya Amerika. Imaze kumva gusa igitekerezo yuko aba bakurude bashaka kuba bavogera ubutaka bwa Iran bagatera Iran, yahise ibarasa ku buryo bukomeye. Kugeza no munota Iran nta mikino ifite ku muntu wese ushaka kubarwanya, nta mwanya wo gutekereza bafite. Ikintu cyose, yaba umuntu wese, yaba ikintu cyose cyerekeza mu byabashyira mu kaga bigendanye n'intambara, barahita bamurasa. Mbibutse ko ku butaka Iran nayo ifite imyitozo ikomeye, ndetse n'aba bakurude barakomeye, n'ibinjira namo haraca uwambaye. Kugeza uyu munota Iran irimo gukubita buri umwe wese, ndetse bakomeje no kwifashisha amakuru y'ubutasi y'Ubushinwa n'Uburusiya, nk'uko bikomeje kuvugwa n'abasesenguzi basobanukiwe iby'iyi ntambara, kuko Rusiya na China ntibashaka gutakaza Iran. Niyo mpamvu nabo barimo gukora igishoboka cyose mu buryo butaziguye kugira ngo barebe ikintu cyose cyashyigikira Iran ikivuna umwanzi. Reka rero twibaze ikigiye gukurikiraho. Turakomeza mu kiganiro gikurikiraho tubaha amakuru mashya y'urugamba. Iyi ntambara tuyifiteho amakuru menshi atandukanye, tukomeza kubabwira mu biganiro byacu bikurikira. Turasaba gukomeza kudukurikira, mukanda subscribe, mukora share, kugira ngo dukomeze tubahe amakuru yo ku isoko